Tuğanlar assalamu alaikum. Aldığınızda Mercedes-Benz GLE 250 çağrılan GLE 2019 объем 2. Start öşenası 23.500 dirhamdan başlalıptır. Maşından bu kaptalı taptız ekan. Aranızda hiç qanday jasalçı jeri жоқ ekan. Maşından aldığına göre turamızıq. Bamperi özü jasalып, onlar aslında хромын zamen alıp koyuş gerek. Faralары bütün ekan, kapotu целый, лобойда өтірешіне жоқ. Maşından bu kaptalı жақсы туғандар. Hiç qanday jasalçı jeri жоқ ekan. Maşından артына келе турамызық. Задний бамперде biraz гана страпина бар екен. Бұл жерде өзі жасалып тұрғандар. Ошондо задний бампер, передний бампер. Бесключевой доступ, электропакет, память сидений, карфаксты ушул жерден текшерип көрсөңүздөр болот. Электропластын дене бир кожасын бир карап коюш керек. Полный панорама. Колесо управления, круз-контроль, метруль, эко-режим, спорт режим бар экен тугандар. Көрүңүздөр. Карфаксты ушул жерден текшерип көрсөңүздөр болот. Mercedes-Benz GLE çağrılan GLE 2019 объем 2. Start öşenası 23.500 dirhamdan başlalıptır.